Siyakhuleka ke Ndlondlo ezinkulu, siyakhuleka emakhosini, enhla nasenzansi, eningizimu nemaphakathi, empumalanga nasentshonalanga. Sesifikile ke singaphakathi omkhulu Gwabini ke lo, ikhehle lamakhehla, ikhehle linye. Nganza wethu maybe let me start by extending my gratitude to those who have subscribed, to those who have been sharing our videos, to those who have been engaging us constructively, to those who have been engaging us meaningfully via our comment section. I really appreciate your efforts. I really appreciate your support. It means a lot to us. It means a lot to the entire team that oversees ilokhunjana i-channel yakwa Ndalo Media and Podcasting. Ngicela niqhubeke nenze njalo. Abangakenzi njalo siyabakhuthaza nganza kwethu ukuthi abaqhubeke ba-like, ba-subscribe, ba-comment. So izandla nje zindlula ikhanda. Nganza kwethu ngike ngenza ivideo esikhathini esedlule. Le video ngike ngakhuluma ngathi ngase ngithi sengasemaphethelweni leyo video. Ngaveza i-element engajwayele ukuvezwa. Engajwayele inhlobo ukuvezwa abanye abantu abakhuluma ngezinto zakamoya. Le element yokuthi mangabe umbethwe imimoya ethize, umbethwe izidalo ezithize, impilo yakho nje, yonke nje impilo yakho, in as much as kuyisibusiso ukuba nale moya eprominent, imoya egqamile okanye ukwembathwa izidalwa zikumbathe noma uzembathe wena. Uba umuntu ozibekayo, uba umuntu othatheka kancane. Ngayisho leyo nto kodwa I think I was mentioning it in passing nje. Ngangikhuluma kahle hle ngenye topic ehlukile nje. So today's episode actually, I'm dedicating this whole episode to unpacking lesisimo sokuthi abantu abambethwe nabambethe nabaphathisiwe abeve bethatheka kancane, especially ebantwini abahlala nabo, abantwini kwesinye isikhathi nanabantu mhlambe abahlekisana nabo, abantu abasebenza nabo, nasezihlobeni. So today's episode nganza kwethu, I'm very excited ngale episode. Ngicela ukuthi uhlale uyibuke until izifike ekugcineni because you don't want to miss unumber ilokhunjana into engizoyibalula, ifactor engizoyibalula yesihlanu kule video. Abantu abambethe nganza kwethu nabantu abambethwe, abantu abaphathisiwe nje, abaphiwe into zakamoya, abaphiwe izinto iziphi ezithize zesintu. Number 1, kusuke kufihliwe kuwena izinto, ama-abilities osuke uphiwe wona, ama-superpowers osuke waphiwe, asuke efihliwe kuwena ngabantu abadala. So nawe kulapha ekhaya ubuka le video, uyazi ukuthi mangabe ufihla into, uyayifihle la abantu abaningi ekungelula ukuthi bacabanga ukuthi kungabe uyifihle khona. Uyayifihle, angeke ngithi nje mawufihla into uyayifihle endaweni abantu nje angeke baze bacabanga ukuthi awu ubengafihla into ebaluleke kanje, ubengafihla into evaluable kanje endaweni enje. So nabantu abadala nemimoya esizalwa siyimbethe, uyayuthi mangabe ufika emhlabeni ikukhetha le moya, ikuphelezela le moya, bekukhetha labantu abadala, bekuphelezela, kube khona nje amakhehla nesalukwazi abaqoma ukuthi baphume beze nawe la, bazokulekelela ukuthi wenze izinto ezithize zasemndenini, wenze izinto ezithize zasethongeni, wenze izinto ezithize zasedlozini. So labo bantu bake bathi mangabe bekumbatha bekuphelezela ngoba bayabazi ubungozi bomhlaba aseke baphila kuwona ngaphambilini okanye ngenkathi endlule emandulo. Ngoba bayabazi ubuqili, bayawazi wonke ama-tricks
nabo abake babhekana nawo ama-tricks besangaphansi komthunzi welanga. Baye bathi mabefika-ke befika bembatha umntwana wabo, bembatha ingane yabo, beyiphathisa lezi zipho abasuke beyiphathise zona, beyiphathisa laba superpowers, supernatural powers, supernatural abilities, ebese bamenza umntwana wabo abe umntwana nje odelelekile. Uma ngabe umbethwe imimoya, umbethe imimoya, uba umuntu nje odelelekile. In most cases uba umuntu nje odelelekile, umuntu ombethwe imimoya, ophathisiwe izinto ezijulile zakamoya, ombethwe amakhehla noma izalukwazi, uzomfica loyo muntu uma ngabe let's say for instance uyafunda, be it at tertiary level, be it at secondary level, wonke nje ama-levels ongasiwacabangi. Loyo mfundi osuke embethwe uyaye agqamiswe ukuthi akagqamile. Thina abantu abatrain abaqeqeshekile ngezinto zakamoya and how it operates, lento yakamoya, nokwembatha nokukhethwa, siyaye simbone ngokudeleleka umuntu osuke ephathiswe izinto ezijulile. Ingakho thina omkhulu Gwabini uzothi mawubheka isimo sakhe sokukhulu umkhulu Gwabini ikhehla lamakhehla, mina bengizwana kakhulu nezingane kade zidelelekile, ngisho eklasini ade ngifunda kulona, zidelelekile, zinganakekile, ekade zidelelekile emphakathini, ekade lo muntu ongabi nabo nje abangani kalula. Mina-ke ebona abantu ekade ngizwana nabo kakhulu labo. Abanye abantu bazi bamangala ukuthi awukhehla lamakhehla yini ecommon phakathi kwakho noSibanibani, ngoba ayi ngeke sibona amazinyo parafini. Leyo nto nami-ke back then I was unable to articulate ukuthi exactly what was happening, what was going on. Yini le engangi-attracted kuyona kakhulu kulabo bantu ababedelelekile, ngoba kwamina at that stage ngangingakazazi ngokuphelele ukuthi kahle hle ngingubani, ngizeleni lana. So ngangakwazi ukubachazela izinto ezikanjalo, kepha kwakuba into nje engihlulekayo ukuyichaza, kodwa futhi ngangiqhubeka ngizwane nalabantu engangizwana nabo ababenganakekile. So awunakeki isesikoleni iperformance yakho, sengikhuluma manje nge-academic performance, uthola ukuthi uzothola ama-marks amahle ngaphezu kwawo wonke umuntu ngalelo langa, angayitholi le recognition enikezwa abanye abafundi uma ngabe beperforme or noma uma ngabe bethole leyo grade, leyo percentage asuke eyitholile yena. Lezo zimo zoku-excela zona ziba wogqwagqwa emntwini nombethwe. In most cases labo bantu baba ilo average lo average, yabo lo average nje. In most cases abantu abaphathisiwe baphethe izinto baba nokuba average, ababi kwi-spotlight, ababi futhi, kodwa futhi ngeke ubakhohle complete uthi hayi ngeke, hayi uSibanibani ngiyibona indaba yakhe ngokuhlakanipha mhlambe. Kodwa kuzoba khona ikhathi la ebe-excela khona, sekuvuka lento ekhombisayo ukuthi kahle hle lo muntu lo akuyena nje unombani, umuntu ophethe izinto ezithize lezo, excele kakhulu ngesinye isikhathi, athola ama-marks yabo amahle ngendlela esimanga. So angeke aze bam-acknowledge ngendlela abajwayele uku-acknowledge ngayo ingane ezenze njani, ezisuke zi-excelile kuleyo subjects, ezisuke zi-excelile kulelo class, kuleso school leso. Uma ngabe se-tertiary uzoba umuntu onjani, uzoba i-student esi-average, mhlampe ngesinye isikhathi uzokaphase futhi kakhulu, kodwa isikhathi esiningi uba average. Umuntu ombathisiwe nophethe nombethe imoya, nophethisa izinto ezijulile zakamoya, uba u-average nje, abe u-average. Kuyena lo average uyancikisela, yabo, uyawusebenzela. But abantu abaseduzane kwakhe, kungaba bangani enza nabo leyo course, leyo module, kungaba abantu nje asondelene nabo-ke mhlampe,
khona lapho kuleyo institution, bona labantu bayawezwa amandla akhe noma bengeke bamconfront bathi ayisibanibani kodwa ngasemumva bayahleba ukuthi usibanibani ngeke ihlakaniphile ayisibanibani hamba uye kuyena uzokuchazela le concept uzoku-unpackela le concept nangu umuntu ongakuchazela lento nangu umuntu oyaziyo lento uyabo nebala futhi ukuhlakanipha kwakho kuba kukhulu kakhulu mawusebantwini beku-approacha one by one individually kuba ngaphezulu kwalokuhlakanipha okwazi ukukuportray mhlawumbe mangabe mhlawumbe okuyindawo esingayilinganisa mhlawumbe ne lecture venue uyabo awubi lo muntu okugqamile makwenziwa izinto kodwa umuntu mangabe seku-approach eceleni uyarealize ukuthi hayibo usibanibani ngeke unswempu lo mjitha noma unswempu lentombazane uyabo kuba izinto ezikanjalo but akubi into egqamile kunesizathu why kungaqhami angiqedileke awuqhubeke futhi lo muntu umthatheke manje umsuse kuphi eindaweni zokufunda angithi uyakhumbula esikoleni ukuthi mayiphase kakhulu uthisha noma ilecturer ayimbeki phambi kweclass imshayela izandla kuloko ekwenzayo kwabanye kuyena nje uyaphasa kuba into edluliswayo nje masishana idlule yabo uma ngabe sesimthatha ke sesimbeka kwi-environment yasekhaya ekhaya yazi uyingane enjani uyile ngane lethi mangabe isele yodwa ekhaya behambile abazali behambile namanye ama-family members mhlawumbe nama-siblings eziphumeleyo idlalela asala clean ekhaya aclean ahlanze izitsha ageze kwayena alungise ikhaya libe lihle enze igceke mangabe kunesidingo sokuthi mhlawumbe kunqunywa utshani kwenziwe weeding kusiphune ini ukhula engadini uyakwenza lokho kodwa bonke labantu bazothi masesebebuyile ngaleso sikhathi abayobuya ngaso whether babuya 1 by 1 2 by 2 okanye babuya kanye kanye akekho okwazi ukuthi ni aqhamise ukuthi usibanibani niyambona nje bakade sele ukuthi wenze kuclean kanjani lendlini niyabona ibala linjani nje bakade sele mhlawumbe makwenzeka into kwakhona okuvezayo lokho uzokuveza kube ngathi into enormal nje oyenzile yabo akukho okutheni babonge nje kodwa ubone ukuthi uma ngabe kungasenziwe lo ma duties lo ma household chores engasaperformiwe abazali bayawubanga umsinde ngalokho bayathukuthela ngalokho kodwa futhi mangabe sekwenziwe ababe besajabula ukujabula okulingana nentukuthela abayithukuthelayo uma ngabe befika ekhaya mhlawumbe izitsha zingageziwe uma ngabe sebeyifica zigeziwe izitsha ababesajabula ngendlela abadinwa ngayo ngikhuluma ngomuntu ombethe imoya ngikhuluma ngomuntu ophathisiwe ukuthi impilo yakhe ijwayele ukuthi ibe average why because uphethe izinto ezijule kakhulu so nje bephethe izinto ezijule kakhulu zakamoya nalabantu abamphelezele ukuzoprotecta lesipho lesasuke siphethe noma lezi zipho asuke eziphethe basuke befuna ukuthi angabi kwi-spotlight because once waba kwi-spotlight kuningi okuyaye kuphazamiseke kuyena ngoba umuntu vele ohlale ehaleleka ngobuthakathi kuumuntu ohlale ehaleleka emonezeleka umuntu ombethwe nomuntu ophathisiwe imfihlakalo zakamoya akeve ehaleleka ngokuthakatha wonke umuntu even umuntu ofunda ukuthakatha ukafunde ngaye umuntu onomona mangabe kukhulunywa ngaye likhulunywa kahle igama lakhe abaningi abantu baba naloko kudlinza ukuthi ayi ngeke yabo engathi nje engaba simncomi noma engabe igama lakhe asiliphathi kwakuliphatha nje la uyayibona lento enjalo kube ngathi igama lakhe asiliphathi kwakuliphatha nje la so because usukuphelezelwe ogogo nomkhulu mhlambe nezingane ezincane zasekhaya obhuti osisi omalume asebadlula basuke sebenjani sebekuphephisa ezintweni ezinjalo ukuthi once waba kwi-spotlight okusho ukuthi wena uzothakathwa uzogadlwa lokho kungaphezulu kwalokhu vele okugadlwayo ngoba abantu bagadla ngisho uxakekile bagadla ngisho ungenalutho uma ngabe umuntu ophathiswe izinto ngoba kunale energy abayifilayo ngawe kunaleli kusasa
abakwazi ukulibona wena ungakaliboni umuntu ophathisiwe. Uba i-threat, so you remain a constant threat ebantwini abanomona, ebantwini abathakathayo, ngoba they know your capabilities, they know your abilities, and there is no splitting of hairs in terms of ascertaining amalokhunjana lama abilities akho. Bayayazi leyo nto nje, ngeke uze ubadide ngayo, ngeke uzuze ubadide ngayo. That is why mangabe bek-attack abantu bekuvukela, umuntu ombethwe imoya, ophathisiwe izinto, ombethe amagehla, ombethe izalukwazi, akasukelwa umuntu oyedwa. Usually ke kube igengi, and then bahlangane bakhuluma izinto ezingekho zibe khona, okanye kukhuluma umuntu oyedwa into engekho, bathenge iphathi laba abanye, and then they would start ganging up against wena muntu ombethwe, wena muntu ophathisiwe into zakamoya. Challenge umuntu, akujwayelekile uchallenge umuntu oyedwa. Leyo nto iyayihamba izifike ngisho eindaweni zokusebenzela. Uthola ukuthi usemsebenzini and isikhathi esiningi ke labantu mabefika emsebenzini bajwayele ukuthi baphiwe lo ma position, either a position of being a supervisor, a position of being a manager, a general manager, a position of overseeing the everyday work of leyo organization or company or corporate. So isikhathi esiningi banenhlanhla yokuba ama-team leader, abantu abaphathisiwe izinto. Uma ngabe sesikhuluma ngabo sebesemsebenzini, kungenzeka ukuthi njengamanje njengoba ngingenza le video, nawe umbethe uphathisiwe izinto, but awukho kule position emsebenzini engisho kuyona. Ngicela ubambe ukusho kwekhehla lamakhehla, ikhehla elidala, umkhulu uGwabini, ukuthi it's a matter of time before you are promoted to a more supervisory position. It's a matter of time before you are promoted to a more managerial position or level. So ukubambe lokho engikushoyo, laba bantu abasuke bephathisiwe bembethe imoya, bephethe imfihlakalo, uma sekufika emsebenzini, kuma workspace, kuma work environment, bajwayele ukuba either ama-team leader, supervisor, imfolomane, kodwa uba nedlanzana eliba ngaphansi kwakhe, elithatha ama-instructions from yena bese instructor mhlampe ke olokhunjana, o director or executive director, and so on and so forth. Uyabo, nayi into eyenzakalayo ke mase sendaweni yokusebenzela. Lo moya lo njengoba ngisho ukuthi mangabe ungaka-understand, ungazithola ukuthi uyi-manager, uyi-supervisor, uyimfolomane, kodwa une-stress, ustresswa yibona labantu abaphethe abangaphansi kwakho, bakustresse ngalendlela ukuthi ungaze ube nokhwantalala, mhlambe sikuthola usuwumuntu onjani, oba nalento ebizwa phecelezi ngesilungu bathi ukhwantalala ngesizulu, i-depression in English. So awucabanga ukuthi uphethe ngokomthetho, kodwa manje uzodepresswa ama-subordinate. Umuntu ombathisiweke, umuntu ophathisiweke loyo engikhuluma ngaye, impilo yakhe-ke nje leyo, impilo yakhe-ke nje leyo. Kodwa ngizosho ukuthi yini ebanga kakhulu isimo esinjalo towards the end of this very episode, towards the end of this very video. Ngizosho ukuthi leyo moya yakho usukunayo, but yini mhlambe esuke isayi-tricky ekwenza ukuthi uhlukumezeke kanjalo, uyabo. So usuyasebenza usemsebenzini, umphathi, uphethe, uyi-team leader, yabo, u-active, umsebenzi wakho uyawazi. Yabona, akevedeleleka umuntu ombethwe imimoya, umuntu ombethe izidalwa, ombethwe izidalwa, umuntu ophathiswe into zemfihlakalo, ikakhulukazi izinto zakamoya. Uyadeleleka nje. Yazi emsebenzini
kwi-position osuke kuyona, that management position, uthola ukuthi abantu obaphethe bonke bahalela ukuthi babe kule position okuyona. Bonke bahalela ukuthi babe kule position ekuyona because indlela owenza ngayo umsebenzi uwenza umsebenzi very effortlessly, kalula, umsebenzi onzima uthola ukuthi uwenza kalula. Why? Ngoba vela uwedwa uphethe izalukwazi, uphethe iphiwo, uphethe amakhehla, uphethe amandla. Into mangabe u-apply umqondo wakho kuyona uyenza yenzeke manje. Umuntu ophathisiwe akanako ukudideka, unezinto nje azaziyo ukuthi mangenza ukuthi this is how I go about doing A, B, C, D and E, and mangabe elandelele leyo lokhunjana yakhe ama-results aba positive ngaso sonke isikhathi. Ebese kuthi nalabantu kwesinye isikhathi uthola ukuthi kwalabantu laba abanawo ngisho i-qualification efika kweyakho, ngisho esondelayo kweyakho, kodwa still bafuna ukukubangisa, bafuna ukukuchallenge kule position lo kuyona. Yini le ngikhuluma ngayo? Nikhumbula ukuthi ngitheni mangiqala ngale video nganza kwethu, awuvudeleleka umuntu wakamoya. Bake bakubona abantu wenza izinto kalula, ebese lokho kuyabacanula, bazibone nabo engathi banganjani bangafika lapho benze izinto ngalendlela ozenza ngayo. Emsebenzini nje uba naleyo nkinga yokuthi khona abantu abahalele iposition yakho, kodwa labo bantu mangase kuthi uvuke ekseni uyabathatha uyababeka lapho, hayi bazokushayela ilokhunjana iflop ongakazi uzuyibone, bazokushayela iflop ongakazi uzuyibone. Ngoba ukhumbula ukuthi ngitheni, mangabe besi-challenge abantu thina bakamoya abezi nga-1 they usually gang up ebese beza-ke kuthina bezos-attack. So angithi basuke bekulwisa istaff osiphethe, basuke beyigroup. Uma ngase kodwa kuthiwa uTomulo oyedwa-ke kubona usumbeka kule management position, kule le position ya supervisor, uthi enza-ke lo msebenzi lo hlala ufuna ukuwenza. Ngeke phela bize lonke leli qembu ayobhala i-proposal, a-funding proposal laphaya edingwa ile organization, edingwa ile corporate, edingwa ile department. Sekumele ayibhale yedwa ngithi proposal. Sekumele ayibhale yedwa ama-reports or progress reports or interim reports or bani report. Akazazi lezo zinto, akazazi nje, akazazi. Konke kusuke kukusha kuyena, konke kusuke kukusha kuyena. Kepha uma ngabe sakubuka ukwenza kalula ebese yakudelela, ingakho-ke bezokulwisa isemsebenzini lapho. Emndenini ngisho ungaphatha i-qualification u-NQF level 8, 7, 9, kukhona bangasazi nesigere la, kukhona bangenaso nesigere la emndenini, kodwa ubafica benokuhlala bafuna ukuchallenge wena, especially mhlawumbe i-decision making mangabe uyenza makukhona mhlawumbe ama-family gatherings, ama-family meetings nani. Uthola ukuthi mawubeka uyibeka into enesiqi, kubona kube kuvuka ukuthi ngabe kungconiswa lento iqhamuke nabo. Abanye uzobezwa bakufonele emndenini, bakufonele, hey sizothiwa khona umoya ovunguzayo kanje. Wena because uphethe izinto, uphathisiwe wedwa, uzovesana kuleyo phone call ukhuluma into ehlakaniphile ebese uvala ucingo. Lo oyikhulume kuyena useyaqhubeka nomndeni akithi, useyabaqoqa bonke, usethi hey yazi sengicabange ngafika la. Hey sengicabange ngafika la, hey wengane zakwethu, hey sibone likhulu thina. Hey sibone lukhulu. Hey angeke uthwalise okomuntu othwele ophethe izinto zakamoya, umuntu ombethe amakhehla noma izalukwazi, umuntu ophethe into emfihlakalo. Hey sithwele. Uhlala ubangiswa ngaso sonke isikhathi lo ufika khona, uyabangiswa, ubangiswa emndenini, ubangiswa emsebenzini, ubangiswa esikoleni, even ama-colleagues, same thing, ayakubangisa. Yazi ukuthi
Izona zinto ezike zenze ngampela umuntu ombethwe imimoya. Imajority yabo they suffer from depression. They are depressed. Imajority nje yabo they are depressed. Kudepende ukuthi ukuyiphi level ye depression, but most of us are depressed. Which is why I have started this channel. Ngifuna ni like and subscribe. Let us build a community through this channel. Let us build a community where we vent out, where we come together and vent out wonke lama frustrations esiba nawo. Ngipheni ku comment section ama topic enfisa ukuthi ngikhulume nawo. Akungiphe nje topic into ekuhluphayo ekhaya njengomuntu ophathisiwe. Usho ukuthi Mkhulu Gwabini nayi topic akukhulume ngokuthi isimo sami kanje ekhaya. Ngidila kanjani nalesimo ngoba obviously awuwedwa mhlawumbe lokho kudlula kona baningi asebedlule kona abazothi mina ngasizwa ukuthi nokuthi mina sizwa ukuthi kodwa ilokhunjana iapproach ekuyiyona ecishe isebenzele sonke ile approach yokuzidistance from isiphithiphithi. I think it works very well and it works 100%. Kodwa nayo futhi leyo approach iyagxekwa izokunikeza amagama amasha, mhlawumbe igama lokuyitshela, igama lokuthi uyitshela ukuthi uyazi, igama lokuyitshela ukuthi uyabona nje umuntu nje ongafuni ukuhlala emndenini kanti hayi ukuthi awufuna emndenini. Kunale chaos ongakwazi ukuyimela. Uyazi ukuthi umuntu wakamoya, umuntu ophathisiwe, ngisho kwi-weekend ekwi-free enesikhathi sakhe nje free. Uma ngabe umfica ehlele endlini noma mawazi wena ukuthi ngizomfica vele endlini ngoba i-weekend, akusho lokho ukuthi njeba ekhona ukhonela lezi zinto wena uzoqhamuka nazo lama ideas uzoqhamuka mfethu asenze ukuthi namhlanje asenze ukuthi usuke right. Isikhathi esiningi engathi singalindwa thina kube ithina esithini esiphumayo siye ebantwini, hayi buyise engikhona, hayi kumuntu ucabanga sezinjani namhlanje yabo, hayi asenzeni ukuthi nokuthi aku right yabo. Abantu ke basinikezi leyo chance, bafuna ukuhlala la. So nganza kwethu ke sikhulisaneni. Ngithe nje ake ngiyenze le episode because ngithole kule WhatsApp line engijwayele ukuyishiya. Ngibathola impela abantu bekhononda ukuthi hey Mkhulu Gwabini sidelelekile, siphathisiwe into eyisindayo kodwa futhi sidelelekile, sidelelwa ama colleagues, sidelelwa ama family members, sideleleka ezikoleni lesifunda khona, sizibekile. Kwenziwa yini lokho? Siyathukwa, sibizwa ngamagama. Angithi phela mawuphethe abantu uphethe izinto, ngisho unenkinga engakanani, kunenkinga ohlala phezukwazo wena umuntu wakamoya until zizeyidlule. So abantu badinwe ukuthi indaba lo mayinenkinga akwazi ukuyihandlisha yedwa futhi adlule kuyona. Kukhona abantu ekubacasulayo lokho basemndenini, abangani ukuthi hawu lo mangabe nenkinga yena ngeke umuzwe esifonela, uzofika uzoyenza nje into yakhe adlule. Why? Amandla owambathisiwe awuwedwa, nibaningi abantu abakumbethe ngothando, bakufunela konke okuhle, ukuze ufeze izidingo ngangi lezi abakulethele zona lemhlabeni. Nganza kwethu ngizocela ukuthi ngiyivaleke la le episode yanamhlanje. Don't forget to like, subscribe and share lama videos nama colleagues nabathandiwe bakho. Sikhulisaneni ngokukamoya. Umkhulu Gwabini lo. Till next time, I'm out.